حفت لهنگین چکوسلاواک و حفت لهنگین گریسور بلنگ ولات گاوا مروف لروپلین دیروک دنیره دبینه که رژیمین دیکتاتور، رژیمین فاشیست، زوردار، ظلمدار تکچونه. لید راستیه ده دبن تکپرون هر زورداران ده رولا لهنگان هیا و برخودان آوان هیا. لاما او لهنگ اکتورین هری مزن این دیروکینه. جبر ویجی او هیجایی ببیر هاتنینه. جبو درس جوان وره درخستن تم ورن ببیر آنین و رونی بدن پیشروج فیلم، رومان و دوکومنتر لسروان تیچی کرن. دروپلین دیروکی ده هری زیده ناوین وان هیا. ده دیروکا نیز آمروواهی ده ده سال 1942 ده دو لهنگین چکوسلاواکیین به ناو ژان کوبیس و جوزف گابیک هبون. او هر دو شروانین چک لدجی گنرال هری خوینخار نازیان رین هارت هدریک که وکا کاساب پراگ دهات ناز کرن چالاکیه که سویکاست پیک آنی بون. اف چالاکیا وان دشر دویمین جیهان ده یک جه چالاکین هری به باندور این لدجی نازیان بون. لی لهنگیا وان جوه چالاکیا سرکت یا سویکاست زیده تر ده برخودان وان آفدایی ده وشارتی بون. ده بویرین پشتی ویده او هر دو پارتیزان لگل 5 حوالین خویین ده دیرکی ده دور لوان تی گرتن و شرکی مزن ده مشینن. لشکر نازی دکن ناکن نکارن بکوین وی دیرا دور لگرتی. پشتی شرکی دجوار 5 جوان جیانا خواج دست ددن و هری داوی دو کس جوان ده اوده که دیره ده آسه دمینن. ژان کوبیس و جوزف گابیک. پشتی که لشکر نازیان نکارن بکوین هندر دستپیک گازا جحری و دوره جی آوه برا هندر ددن. هری داوی جبو نکوین دست فاشیستان ده داوی لجیانا خواتینن. او 7 شروان لور هاتن کشتن. لیا که پشت روان داکر فاشیزما هیتلر بخوابو. لسر وی بویری به هزاران نویز به دهان دوکومنتر و هنک فیلم هاتن چیکرن. لی دورده یا گرینگ اوه کو هر چند او هر 7 شروان جیانا خواج دست دن جی دیروک و برخودانه و که برخودانه که سرکتی و به انجام تومار گریه. جوه برخودانه کسک نفلیتی. دوی برخودانه ده دیرا ولات چکی ده تام چوبویه نای زانین لی هنکی به بلگه آن هنک جی بهیزا خیال اف چیروک هاتیه روژا میا ایرو. جی 7 برخودیرین پراگیین ده شر لدجی لشکر نازی جیانا خواج دستان ام درواسی 7 پاکراوانین لگیری سور ببن. 3 گریلاین کو جشر تونلین گیری سور بساخی رزگار بون جیهان به دستانه که مزن برخودان حساندر. وان 3 گریلایان به تبی 7 گریلاین کو جیانا خواج دستان دناوا برخودان لگیری سور ده جی گرتن و حمو هرگولین و سرپیهاتیا دستانی جیهانی را وگوتن. بگومان ده 40 سالین دیروکا تکوشین آزادیه ده به هزاران میناکین لهنگیه چیبونه. برخودانیا لسور و نسیبینه، برخودانیا کوبانه و به هزاران برخودانین عگیدیه. همو جی به میناکن. لی لگیر سور سینور ایراده یا انسان دراستیا گریلاین آزادیه ده جاره کدن هاتا درباز کرن. شرکی به همان آسته دیسا لحرمین گاری زندورا مامرشا و آرزفارز هاتن نشاندن. سترک تیوی دوکومنتر شر تونلان گیری سور آب 5 بشان وشاند. اف دوکومنتر بحثا شر 82 روزان این لتونلین گیری سور دکه. 10 گریلا 82 روزان ده تونلین که وکه پرستگهین شرطین بنافکرن ده برخودانه که مزن نشان دادن. ده دماوی شریده هپگهی گلک جاران بحثا بکار آنینا چکین کیمیوی کرد. یعنی ده همو انین شر ده جی ارتشا ترک چکین کیمیوی بکار آنی. جخواه ارتشا ترک لگاری به چکین کیمیوی همو اندامین خوین اسیر این دست گریلا ده کشته بون. ده شر ده تونلین شر این گیری سور ده 3 گریلا پشتی که 7 حوالین وان جیانا خواج دست ددن بریار ددن که دویج تونلین شر درکوین. هن جوان اصرار دکن که گل هورین خواین پاکروان حتی داویه بمینن. لی او جبو لهنگیا لور هاتیا نیشاندان و سرپی هاتیا پاکروانین ور و بیجن بریار ددن که جتونلان درکوین.
biryar didin, hewl didin û bi tevî dorpêçeke mezin jî bi saxî ji wir derdikevin. Lê ya girîng di vir de armanca wan a ji vir derkevin, ew e ku bi cîhanê bidin zanîn di heştê û du rojan de di vê tunelê de qîyameteke çawa rawûye, şerekî çawa meşiya ye. 10 şervanên azadiyê li hemberî artêşeke bi 10 hezaran leşker, balafir, teqemenî dibin şert û mercên bêxewî, birçîbûn, tîbûn, westandinê de nêzî 3 mehan şer dikin. Eşkere ye ku ji vî alî ve mînakên berxwedanekî wisa di dîroka cîhanê de tune ye. Weke ku ew dibêjin, li dijî wan teqemeniyeke nehate teqandin, çekeke nehat ceribandin nema. Lê ew bi tevî van hemû êrîş, bomberdiman û gaza kîmyawî jî hem ji hundirê van tunelan şerekî mezin dimeşînin û windahiyên mezin bi artêşa Tirk didin dahîn. Di encama berxwedana heştê û du rojan de li herêma Avaşînê li Girêsor di encama çekên kîmyewî de 7 gerîla jiyana xwe ji dest dida. Fatma Balıca bi nav Özgür Bakok ji Nisêbînê, Serdar Dînç bi nasnav Serhildan Mordem ji Wanê, Hesan Emcûr bi nasnav Argeş Botan ji Şirnexê, Celal Özcan bi nasnav Botan Özgür ji Wanê, Rama Şemdîn bi nasnav Zinarîn Welat ji Hesekê, Hîva Mamo bi nasnav Delal Qamişlo ji Qamişloyê, Firat Şahîn bi nasnav Bazgever ji Colemêrgî. Kî dizane di pêşerojê de wê çend fîlm, çend dokumenter û roman li ser vê destanê werin nivîsandin.